Күнді доғаттар, эйеха хазбирди саха тыллағы истәтчіген анар. 19 темалағы берибіден салқыбыд. Болус суалталақ, кехологун жылғатын улардар кықтақ үтіе сұрақ болар. Ол кихи үксе білер кенегетігер Библияға сұрулды бұд. Бүгінгі көрсігібіт темеде деяқ кем чақчылары онны арылды кенегеті. Қарабылы космосқа көтөтүү жоңго өрүү долгутуулах болар. Олар әрі қаста сыланырат түгер космостан қарабыл сирге төннүүте бары жон болқом тұтын тартуыда. Астронавтар жейлергер төнні біттере. Бұл хыджыбыт экспедициялары атыттартан тоқтар отыда суаға. Қарабыл сирге этенге чүгейдік түйіға дейін кихи барыды эренер еді. Олар әрі бұсырыға қарабыл сирге түйергер соғытчу, хетті астронав олығы бұстыуда. Бары соғыян қалбыттара. Кинлер аймақтарын, чугас жонларын ығыр құтырған қамкус бұда. Бүгін бейге манны құмылтынан бүппет, үшігей жекті аян туғынан кепсет яқпеді. Бұян үшігейдік сағаламбыдың көрдік, үшігейдік түміктен еғі. Бейге ұлу бағылық бұд, келен қалланағы жебетігер илже барыға. Иисустун кеүйгер баппат омуннах космос куярынан аяңғы тұрын оқпыд. Бейгіттен 364 километр тейітші сытар ұяттынан, сирттен 110 миллион километрінен ырақ бар күн тағынан. Қасты Меркурий, Юпитер, Сатурн көрдік планеталары ағықпыд. Орион сұлыстарын тұғылан ағас космосқа көті тұрықпыд. Иисус бейгіне жебетігер алыға. Бұ аян олы сүчуге дүктіміктен еға. Бейге онны толыру әрелләқ бід. Иисус Христос еккестен келейдің учонайдар кыллыбат диллерін кыллар оңыруға. Тойон таңарабыд өлі қандалыттан бейгені бұғыға. Тихақ бір еміға таңарабылана кені бейтін тылығар жәнкәтік аралыбыд. Өскөтін бұ Библияға чақчы сұрулуыт боллағына мені тәғайабын. Онтон Библия тылыттан атын боллағына мен ылыммаппын. Библияға сұрулуыт өті көрүйлер самай сүрініс қоғанлары орды қарылды кенегетігер Иисус иккестен келейтін тұғынан өті көрүү болар. Арылды кенегетін темеде отунан тыынар моғой, дракон да сәтті төбеліғ арыма кылды болбатақ. Иисус болар. Улуу өтө көрүүлер бейге өйбүтін ханабытын Иисус Христоска салайылар. Бу өтө көрүүлер Иисус серкетөннен келейдін онна ке аймық историятын хамай мұңытур чыпчалын тұхынан кепсир. Библия арылды кенегетін 14 па, 14 қоғаны бір маннық сұрылды бұд. Көрбүтім, арай сырдық бұлыт көсті біде. Бұлыққа кеге олғар майгыннақ, кемері оларары. Төбетігер кығыл көмес мәннестіғі, илетігер хыты херпеліғі. Арылды кенегеті Иисус Христос төбетігер кығыл көмес қороналақ келеға дейінетер. Кені рақтағыларын, таңараларын көрдік, бәдін жеңнәқ бұлағын келен көрдірі. Христос келейтін кейбарды көріғі. Ол түген кистелен эбедер чуумпу болосуға. Кені келейді улуу көстүләқ болуға. Арылды 19 ба, 11 қоғаны. Онтон мен қаллан арылдуудың көрбітім. Арай көрдіқ біне, онны үйт маған ат тұрары. Аты менен олар атчу әрелләқ, оны жеңнәқ ден аттаға. Кені кырчықтақтық жүллүр, кырчық күйінің кыргар, арылы 19 ба 14 қоғаны. Кенниттен ыппырас, мап-маған көндүлуен таңыстақ, үрің аттақ мен қаллан серилері иәлдері. Тоғы Библияға Иисус Христос маңан аққы олырын келейден сұрулары. Бұл ұраты белие тұғы кепсері. Маңан ат ырас болу, күйі үрігейін беледі. Христос кығыл көміс мен нехін кәппетінен маған аққылырын, қараңа көстері күйер сыллақ сұрықтақ келеға. Иисус сирге қомурғы келер.
Бэйдин гытта Иисус қаллааннағы сәрейхеттері элже келе. Кені келейді уруй айқал алгыстақ, албан ат келбеннәқ болуға. Быхаммыт чон Христоска сүгіріяқтірі, онны кеніне үйелер тұқары уруй тұқтыр айқаллықтыра. Арылы кенігетігер Христос иккістен келеден әтелі бет. Арылы 11 баха 15 қоғаны. Андойду сарыс тыбада, аны айы тойыммыд, уанна кені Христоғын сарыс тыбады болла. Айы тойын үйеттен үйелер тұқары ұрақ тағылыға. Христос келейден кытары улу оқсуы түміктен еға. Аны аны да, анылақ да соқ болуға. Быхаммыттар кенеға сүгіріяқтыры, оны бараммат үйе тұқары кенені айқаллықтыра. Кені кестен бұ серке келейден тұғынан икки сүрін ыйтыны жон үгістік берер. Иисус иккістен қайдақ келеғай? Иисус келейдігер мен білім боларбын қайдақ білебіні. Библия бұ икки йтыға жәнке судурку эппет берер. Бүтехек кем тұғынан Библия олысы жүгейдік арияр. Иисус ол кемне болуқтақ албын көстүйлері жақчылары Лука кенегеден 18 бағығар сүйірбі өз қоғанығар ұяр. Эхейха бұманна бидер ол онны дияқтері. Отчыға эхеге оны көрдүү сүйірімен, эккеретие барымаң. Атынны кеттіққа кемері эхеға Иисус еккістен келбіде талылыбыттары ылбыты эбетер Иисус номну серге келбіде диедақтеріне бейгедеғайы соқтақпыд. Кемері этиен сөп Христос Токиоға эбетер Пекинға, Киевка эбетер Москваға бар дейін. Сұрықтыр, кені манны бар, эбетер онны бар дейқтірі. Етінні кетер жону етіғаян еккеретімен. Лука 18 баха о сүрбе төрдіс қоғаны. Кеhi уолы бейтін күнігер чағылқан қаллан бір уғығар чағылысқыннағына, қаллан атын уғығар сандарарын күрдік болуға. Христос соғытчу Нью-Йорк, ток-шоудығар кытты дені бедер Париж улуссаларғар жіктіне оңырын көрдірі дейін әтектірі. Иисус бұсер улуссаларынан мен мессиебін дейді қамы суға. Кені келейді қалланы барытын сырдатар чағылқан күрдік болуға. Христос үйе қаллантан келеға. Кені аллараттан үйе тақсы суға. Христос албан атын келбенігер келеға. Хорықтыр еталлар. Тұғы бейге Иисус келейтін барытын өйдіқ тәқпіді. Иисуғы таптыр болақ бұдына хем бір бұғыныр болақ бұдді. Сатаны жону маннык албынныр элбақ кехіне бейден сымыядығар келлері хыджар. Кені улу хымыядчы. Кені мөлүйөнінен жону хымыяк уғайдығар келдерін кыржығы, үте сұрығы тұқырыдар уларыдар. Иисус бейден бұланын жоңы барыдығар женкеді қарияр. Бүгін мен Иисус Христос еккестен келері қайдық боларын тұғынан қаста судыргу жақчыны кепсем. Иисус Христос еккестен келейді елі жақчы болуға. Апостоллар кенегелерін маңнайғы баға 11 қоғаны. Бұ Иисус қаллаңа ылылан әйгеттен қайдақ баран әрерін көріғытта, ол көрдік әйеға әргілден келеға. Иисус отчы тоғы қаллаңа өрі кырайын тақсыбыда, сир тардыда да кенені кыайын тудан қалбатаға. Үйерен әтчілер сөға мақтая көрін торбуттара. Библия дер, Иисус қаллаңа ылыланы әйгеттен қайдақ баран әрерін көріғыттуа. Ол күрдік әйеға төннеға. Үйерен әтчілері кені қайдақ барбытын көрбүттерейді, төннен келейді әменлік болуға. Жиңнә Христос үйе қаллаңы тақсыбыда. Жиңнә Христос әме үйе қаллантан келеға. Кені ұрғақтары әмтән үтіөрті біде. 5 тыгынчы кені келебінің атын тұтыр бұда. Өлбүттері тілінлер біде. Үйе қаллаңы тақсыбыда.
Ол Христос иккистен төннөҕө. Кини келиитин сирге олорооччулар букка бары көрүөхтэрэ. Арыллы маҥнайгы баһа хэттис коһоона. Көр бу. Кини былыты кытта көтөн иһэр. Кинини харахтаах эрэ барыта көрүөҕэ. Иисус иккистен келерин хас киһи көрүөй. Хас биирди киһи барыта Христос талыллыбыттары эрэ ыла келии дуо. Ол туһунан Библиэтэр: көр бу. Кини былыты кытта көтөн иһэр. Кинини харахтаах эрэ барыта көрүөҕэ. Иисус келиэтэ киһи хараҕар көстөр дьиҥнээх чахчы Библия маннык туоһулур. Апостол Павел Фессалоника христианнарыгар маҥнайгы суругун 400 баһыгар 16 коһоонугар маннык этиллэр. Ыҥырар хаһыыны кытта Архангел саҥата иһилиннэҕинэ таҥара турбата оонньоотоҕуна айыы тойон бэйэтинэн халлаантан түһүөҕэ. Оччоҕо Христоһу итэҕэйбитинэн өлбүттэр бастаан тиллиэхтэрэ. Бу үтүө сурах дьиҥнээх Христос дьиҥнээхтик келиэҕэ. Ону хас биирди киһи бэйэтин илэ хараҕынан көрүөҕэ, эт кулгааҕынан истиэҕэ. Эһиги таптыыр чугас дьоҥҥутун көмпүт, ииҥҥит, ханна баарын таҥара барытын билэр. Хас биирди таҥараны итэҕэйэр киһи иинин Иисус иккистэн келлэҕинэ арыйыаҕа. Библияға тиллэр архангеллар саҥаларынан уонна таҥара турбатын тыаһынан доҕуһуолланан, кыайыы өрө күүрүүлээх турбатын тыаһа, өрөгөй турбатын тыаһа, өлүүнү кыайбыт турба тыаһа. Библиэтэр: Христоһу итэҕэйбит дьон бастакынан тиллиэхтэрэ. Үтүө сураах Иисус биирдэтиэҕэ. Уйбаан, тур. Маая, тур. Дьөгүөр, тур. Өлөөнө, тур. Саҥа албан аат килбиэннээх өлбөт эттээх сииннээх туруҥ. Эһиги таптыыр чугас дьоҥҥут Христостун салгыҥҥы көрсөөрү тыыннаах хаанда өлбөт эттээх сииннээх иинтэн туран келиэхтэрэ. Библия Фессалоника христианнарыгар маҥнайгы сурук 400 баһыгар 18 коһоонугар этэр. Онтон биһиги тыыннаахтар келин халбыттар. Айыы тойону салгыҥҥы көрсөөрү кинилэрдиин бииргэ былыттарга ылыллыахпыт, уонна өрүү оннук айыы тойоннуун бииргэ болохпут. Кимниин кинилэрдиин таҥара хоконун толорбут Иисуһу быаһааччынан ылыммыт дьон тиллэн халлааҥҥа былыкка тахсан Иисуһу көрсүөхтэрэ уонна өрүүтүн таҥараны кытта буолуохтара. Хайдах курдук тапталынан туолбут дириң ис коһооннах тыллары. Иисус бу сиргэ олороору келие дуо. Биһиги кинилиин бу сиргэ көрсүбэппит. Ханна кинилиин көрсөбүт? Салгыҥҥа. Библия Матфей сүүрбэ 400 баһа сүүрбэ 6 коһоонугар этэр. Онон ким эмэ кини иччитэх сиргэ хыдьар диэтэҕинэ онно барамаҥ. Библия этэр: Сатаны бэйэтин сымыйатынан араас дьиктилэри оҥорон Христос курдук кубулунан көрдөрө хатыаҕа. Кимэри эһиэхэ Иисус Киевка баар. Онно тиэтэйиҥ. Кини онно эбэтэр манна баар, тиийэ охсуҥ диэтэҕинэ итэҕэймэҥ. Библия барымаҥ диир. Тоҕо диэтэргин дьиҥнээх Иисус халлааны барытын күлүмүрдэтэр уот сардаҥаларынан арыылланан келиэҕэ. Христос келиэтэ чахчы албан ааттаах түбэлтэ буолуоҕа. Матфей сүүрбэ 400 баһа сүүрбэ 7 коһоону. Чаҕылхан халлааҥҥа барытыгар илинтэн саҕалаан арҕаа саҕакка диэри сандаарыйарын курдук буолуо. Киһи уолун кэлиитэ таҥара халлааҥҥа сир үрдүгэр хаһан да буолбатах сырдыгынан сыдьааyan келиэҕэ. Кинини үтүмэн үгүс тыыһынчанан тыыһынчахсааннаах сибэтии аанньаллар арыыллаан келиэхтэрэ. Христос эрэ олоҕу биэриэччик буолар. Кини эрэ өлбүт дьону тилиннэрэр кыахтаах,
Жиңнә Христос былыкка келеға, онна өлбүттәре теленнереға. Жиңнә Христос бігіне қаллаңы ылыға, онны куяргы бар ырақтағы бір үстелі бар саалатыгар киллереға. Биһиги ый, күн, арас лустар аттыларынан көтүөхпүт, биһиги бараммат олоққо айбыт таңарабытын кытта болуқпут. Матфей сүйрбе төрдүс ба отутус қоханы. Жаччоғы қаллаңа кихи уолун белеті көстүөға. Сир нороттары бары мұңыр уққа кирен ытахықтара. Христос келиде қалланы илинтен арқаға диери курдар оқсор чағылыңны умаяр чағылқан курдук болуға. Сир бары нороттары көріөқтері, арылы кенегетін маңнайгы баха хеттис қоғаны етер. Қарақта ғаре барыды көріөға. Бол қойың, итағаллақтәрері бол батақ, қаз бірді кихи кенені көріөға, қаз бірді қарақ кенені көріөға, қаз бірді құлқақ кенені істеға. Христос келерігер сирге иккере арас бөлөк жон бар болу. Быхаммыттар, онны быхамматақтар. Иисус сибедей қанының толық уруллан быхаммыттар, онна өлір-өлігі баратчылар. Христос иккестен келедігер быханырға туақта кық суық болар. Библиетер, сир бары народтара кихи уала албан атын келбенін көрдірін келерін көріқтірі. Кені келейді олус улу болуға. Иисус келері көстүйіға, биллиға. Кені улутук келеға. Христос келейді кихи аймақ мұңы турчып чалы болуға. Апостол Павел Коринт христианнаргар маңнайгы сургун 15 бағығар бүйоғын биристен бүйоғын үхіс қоғанығардылы маннық сурулар. Эхеқі кистелеңі әтебін. Бігіге бұқа бары өлір болбатақпыт. Олғынан баран бүдәхік турбаты хатығына еміске чыпчылған чағылыяр түгенігер бұқа бары жүхін улары еқпыт. Тоғы дедеркен ол турбаты хатын кытты өлбүттер тилден туран келектері. Онтын бейгі жүхін улары еқпыт. Бұчақчы история үрдікі чыпчалы самайтыңа ханнақ түген. Олада бейгі кәқтер оңғулақ жылқабыт кәқтебет, өлір оңғулақ айылқабыт өлбет сүппет айылқағы құбылу яқтақ. Манлық қартынаны қараққыдығыр көрін-көрін. Христос бұлыттарғы оларан қалланының кәлені херін. Сир таңыра барыда албан аттақ келбениттен сырдыр, сир қамсыр, желер сулары титрестиллер. Қаллаңа чағылқан чағылыйыр, етің етер, ақсаны білібет айнялар, итеғаллақ жоннор сыдар иіннерігер ұқсылар, түргенік болалар. Уғықтатчылар иіннеріттен туралларгар кенелер эттерігер сейіннерігер ани қара кырыға суық болар. Көрбөт жон көрөр, жүлөй жон истер болын уғықталлар. Қанныкты ыры кенелер эттерігер сейіннерігер суық, чеген чептік тұру белақ болалар. Қан, сүрех, ырак ырылар сертібелері дейін аны суық. Жон бары Христоғы қаллаңы көрелер, жежіңнәқ улу түген. Чыкчылыйық иннені өлбіт жон, қағанды өлбіт, сөппет, доробай әттәқ синнәқ эдер жон болу түхелдер. Ол қайдақтақ күрдік албан аттақ күн болуғай. Христос келеяға қайдақтақ улу күні. Бегі онны бары әміскетчі әттейін сиіннен улар яқпыд. Бегі үчігей доробуянан, үйерінен, жолунан толыру сыжа яқпыд. Онна сытайбат саңа әттенен сиінненен Христоғы ұруйдур айқалырырын ыллықпыд. Арылы 15 ба үхіс қағаны. Ой, дұғын таңыра, барыдын тұтаналар атчу. Ән солың барыды көне, кыржықтақ, о сибетейдер ырақтағылары. Бейге өлбіт жон, тиллерін көрек бүт, чүгөс жон мұдын, болыстар бұдын, бұраттар бұдын, оғылар бұдын, керкеттер бідін, қағанды өліктүй бет саңа әттәқ синнәқ тиллен келелерін көрек бүт. Айнялар бейгіні бұллары ұқтара,
Үөрүүнен бэбэбитин кытты кусту хуохпут, ол кенниттен бары биирге тутуспутнан үөһэ халлааҥҥа тахсыахпыт. Чугас дьоммут тиллэллэрин көрөн, үөрэн таҥараны уруйдаан айхаллаан ыллыахпыт. Улуу тойон таҥара эн дьыалыларын улуу уонна дьикти, эн суолларын кырдьыктаахтар уонна дьиҥнээхтэр, ыраахтааҕыларын тойоннорун көрсөммүт, сөҕөн махтайан уруйдуохпут, айхаллыахпыт. Биһиги кинини ыраахтааҕыларын тойоннорун кэлэн иһэрин көрүөхпүт, өрөгөйдөөхтүк саҥа аллайахпыт. Исайя кинигэтин сүүрбү бэһис баа тохсос коһоно. Ол күн этиэхтэрэ, бу кини биһиги таҥарабыт, киниэхэ биһиги эрэнэрбит уонна кини биһигини быһаата. Биһиги кинини күүппүппүт, биһиги Христоспун дэнэн кубулуяаччыларга итэҕэйбэтэхпит, биһиги сымыйа Мессиябын дэнээччилэргэ итэҕэйбэтэхпит. Дьиҥнээх Иисус бэйэтинэн биһиэхэ кэлиэҕэ. Бу кини тойон таҥарабыт, киниэхэ эрэнэрбит, дьэ быһаммыппыттан үөрүөххэйиҥ, көтүөххэйиҥ. Сибэтий Павел Коринт христианнарыгар 2 суругун 6 баһыгар 2 коһоонугар маннык суруллар. Бу сибилигин табыгастаах кем кэллэ, бу сибилигин быһабыл күнөйүннэ, биһиги хаан дөбүппэт аналбытын таларбытын бүгүҥҥү күн быһаарар. Христос кэлиэн эрэ инненээҕи кемҥэ олорорбутун мин итэҕэйэбин. Берт сотору кинини былытынан келэн иһэрин көрүөхпүт. Иисус сиргэ кэлиитигэр туох уларыйылар болуохтаахтарый. Маҥнайгытынан сир хамсааһаннара, хаялар уонна муора арыылара миэстэлэриттэн халбарыйахтара, сир хамсааһаннара планетаға барытыгар буолуохтара. Иккиһинэн өлбүт сибэтий дьон тиллиэхтэрэ. Библияға апостол Павел этэр, бастан Христоска итэҕэйэн өлбүттэр тиллиэхтэрэ, Христос куолаһан кинилэр ииҥҥэхтэн истиэхтэрэ, уонна барамма толоххо ананан уһуктуохтара. Үсүһүнэн итэҕэллээх тыыннаахтар уларыйахтара. Төртүһүнэн кинилэр өлбөт үөлэнэр бэлэҕин ылыахтара. Бэсиһинэн таҥараны билиммэтэх дьон өлүөхтэрэ. Арыллы кинигэтин 6 баһа 14-15 коһоннора. Таҥараны билиммэтэх дьон хаяларга сымыра таастарга биһигирдүбүтүгэр суоллуҥ диэн көрдөһүөхтэрэ. Христос кэллэҕинэ быыһаналларыгар туохта кыах кинилэрги бериллибэт. Бары таҥараны утарбыт кинини билиммэтэх дьон бары урусхалланыахтара. Алтыһынан таҥараны итэҕэйээччилэр кини сокунун тутуһааччылар Христоһу үөрэ көрсөллөр. Библия тэринэн Христос келиитигэр кинини көрсөөрү салгыҥҥа үөһэ тахсыахтара. Сэттиһинэн итэҕэллээхтэр халлааҥҥа тахсыахтара. Сорохтар этиэхтэрэ, Иисус икките кэлбэт туа. Кини уурыйах курдук соһуччу диэн Библияға баар дии, уонна албан ааттаах килбиэнинэн кэлиэ диэн. Онно эппиэт баар. Суох биирдэрэ кэлиэҕэ. Матфей сүүрбэ 4 баһа 36 коһоно. Оттон ол күнү да, чааһы да ким да билбэт. Халлааҥҥа баар аанньаллар даҕаны билбэттэр. Арай аҕам эрэ билэр. Матфей сүүрбэ 4 баһа 4 коһоно. Арай биири билэҕэт. Уоруйах түүн төһөҕө тиийэн кэлэрин дьиэлээх хаһаайын билэрэ битэ буоллар, утуйбакка сэргэ холоруо этэ. Дьиэтин аанын уоруйахха дьөлөҕастары суох этэ. Бу тиэгис Христос хаһан эбэтэр хайдах кэлэрин сырдатар дуо. Христос уоруйах курдук соһуччу кэлэрин туһунан тэҥнэбил кини кэлэр бириэмэтин эрэ кэпсиир. Хайдах быһыылаахтык кэлэрин буолбатах. Маны ырытыаххайыҥ, дьиҥинэн барыта судургу. Ама уоруйах мин бу кэмҥэ кэлэн эһиги дьиэҕэтин халыаҕым эрдэттэн бэлэмнэниҥ диэн этэр дуо. Уоруйах саамай кэтэспэтэх кэмнэригэр соһуччу кэлэр.
Христос уриях курдук сереппек керекелергер Джон кенекелерин күйдө соға. Матфей сүйрбөтөрдүс баха, төрдөн төрдүс қоханы. Онын эһиги белем болуң. Киһи уола эһиги үөйбэтэх ахтыбатах чаас кытыгар тиийэн кэлиэҕэ. Пётр апостол иккис суругун үһүс баха, онус қоханы. Айы тойон күнэ, түүн уориях келерин курдук келиэҕэ. Ол күн қаллан лүһүгүрээбитинен көстө сүтүөҕэ. Куяр бары эттиктере умайан урусхалланыахтара, сир уонна сир үрдүгэр барыда уаккомайыга. Хаһан бу этиллибит барыда туолары. Хаһан Христос уориох курдук сереппеккере соһуччу келеригер буолуога. Ким киникелерин эрдеттен белемнемекке күүппетах киһиға бу же жеңнээх соһуччу күүдүллүбэтах түген сюрприз болар. Эрдеттен белемнеммит дьон киникелерин билеллер, оттон белемнемметэх дьон соһуян эре хаалыахтара. Кинилер хайдах буолуохтарай. Биирдестире ылыллар, иккис хаалларыллар диэн бар ди. Лука 18 баха 16 қоханы. Кодуһаға хыджар икки киһиттен биирдестире ылыллыага, атыны хаалларыллыага. Ной саҕанааҕы кемне туох болбутай. Уопсастыба эмиэ иккери бөлөккө хайдыбыта. Таҥараны итэҕэйээччилэргэ уонна кинини утарааччыларга. Биир бөлөх быыһаммыта, иккис бөлөх өлүүгэ хаалларыллыбыта. Кинилер мотуок улахан уутугар тимирбиттере. Иисус келергер эмиэннук буолар. Лука 18 баха сүүрбахсыс қоханы. Лот саҕана сим биир оннук эте. Дьон атыылаһаллара, дьиэ тутталлара, оҕуруо толордоллара, атыылыыллара, иһэллэр аһыыллара. Лот саҕанааҕа кемҥе туох болбутай. Биир бөлөхчөн куораттан таһаарыллан тыыннаах хаалбыта. Онтон иккис бөлөх халлаантан түспүт уаккумайбыта. Ной саҕанааҕа кемҥе курдук Христос келлэҕинэ эмиэ биир эре бөлөх быыһаныыҕа. Онно Христоһу көрсө халлааҥҥа тахсыаҕа. Иккис бөлөх дьон өлүүгэ хаалыыҕа. Лот саҕанааҕа кемҥе курдук диэн баран биир бөлөх дьон куораттан тахсан быыһаммыта, иккис бөлөх дьон куоракка хаалбыта, уонна быыһаммакка өлбүтэ. Арыллыы кинигете киһи аймах Христос келиитигер икки бөлөккө арахсарын туһунан олус дьэҥкэтик кэпсиир. Арыллыы 6 баха 15-тен 17 қохонугардылы. Сир ыраахтааҕылара үрдүк сололоохтор байдар, серии тойотторо, кыахтаахтар, күүстээхтэр итиэннэ кулут да, көҥүл да дьон бары хая хаспахтарыгар, капчааннарыгар хорхойон баран, хаяларга, сымара таастарга тухааyan, биһиги үрдүбүтүгэр сууллуҥ, биһигини бүрүстүөлгэ олорооччу хараҕыттан, аагнец уоруттан саһыарыҥ диэн үөгэлеспиттерэ. Кини уордаяр улуу күнэ тирээн кэллэ. О, ким ону тулуйуо баарай. Хайдахтаах курдук иэдээни. Таҥара бу дьону быыһыы келер. Онтон кинилер Христос сирэйиттэн куотаҥ саһыахтара. Кинилер олус күүскэ куттаныахтара. Сымара таастары, таас хайалары биһиэхэ кэлэн түһүҥ диэн кутталарыттан олус ыксаан ыглыйан көрдөһүөхтэрэ. Сорохтор сиргэ тыыннаах хаалыахтара, уонна кинилерге иккис кыах бериллиэҕэ диэн сорохдьон сыыһа үтүллэр. Бу олох сыыһа санаа, кинилер быыһабылга чэпчэкитик сыһыаннаһалларыгар тиксибэттеригэр быҕаран сатаны кинилери соруйан маннык уоскутар. Кини угаайытыгар киирэн бу дьон маннык сатыыр. Улахан тургутуу кэмигэр быыһабыл туһунан биирдэ саныам, билигин эрдэ диэн. Күндү доҕоттор арыллыы кинигэтэ уонна Иисус үөрэҕэ кэпсииринэн быыһабылга иккис кыах бериллибэт. Быыһабыл туһунан билигин толкуйдааҥ. Бүгүн энбэйэҥ быыһанарыҥ туһунан дьоһуннаахтык толкуйдуохтааххыт.
Христос келиде үйөрүлэх түген болар. Быһабылы койукку бириэмэҕэ хаалларымаң. Киһи аймак историятыгар самай үйөрүлэх түгени мүлчө тутумаң. Сир планетатын историятыгар самай жоллаах үйөрүлэхкем. Христос келиде. Иоанн 14 баха 2-3 кохамнара. Иисус этер. Агам жиэте элбэх костаах. Оннук болбатаға бите болдар. Эги олорор сиркитин белемни барабын диен этемете ту. Эги олорор сиркитин белемнен баран эркиллен келем. Итиенне эги эмие мигин кытты бирке болар кыттыгар эгини бэберылым. Иисус келиэҕэ. Сырдыгынан сыжайбыт қалланынан келиэҕэ. Сирге кыры оҕотун сүтербит жие керген комолтолоох кемнере. Ол эрен соһуччу этиңетер, чагылкан чагылыыр. Кинилер үртүк қаллантын үйэһэттен Иисус былыкка келен иһерин көрөллөр. Өссө биир чагылкан аргааттан илиңҥе диэри қаллааны курдары сүүрэр. Аанньыл түһэр, оны кырачаан оҕолну тилиннерер. Ие бэйэтин күндү баайын оҕотун ылан куухар. Христос келеригер белем буолар гытыгар туох мэһэдиир бар булон сөбү. Тулкуйдаан көрүҥ эре. Эр киһи кергенигер эбетер тоҕоргор Христос иккистен келиитин туһунан кепсиир. Олар эри кинилер остория курдук диэн итеҕайбэттэр. Христос хаһан да келбэт дии саныыллар. Олар эри бу түген симбир хаһан эре буолар. Ол күн биир да саарбахтыыр киһи суох болуға. Иккер өбөлөөх дьон бар булу. Быһаммыттар уонна өлөр өлүгэ халбыттар. Таҥараны таптааччылар, кини тылын истээччилэр, толорооччулар уонна кэһээччилэр. Бу биһиги таҥарабыт диэн уруйдааччылар, айхаллааччылар уонна сымара таастар биһиэхэ келен түһүҥ диэтчилэр бүгүн уонна үйэлэргэ Иисус Христос соҕотох эре баар биһиэхэ быһабылга эрениини бөлөхтээччи. Бу остория болбатах. Итеҕэллээхтэр өйттөн булан толкуйдааһыннары болбатах. Бу дьиҥнээх болуохтаах чахчы. Иисус хайаан да келиэҕэ. Кини эйигин быыһыан баҕарар. Иисус, эн миигин быыһа. Мин эйигин итэҕэйэбин. Эн халлаантан келэргин кэтэһэбин уонна белем буолуохпун баҕарабын. Диэн этиэххин баҕараган ду. Өскөтүн бу эн сүрэҕиҥ баҕата буоллаҕына сүһүөккэр тур. Онон биигэтебит. Тойон таҥара. Биигини быыһа. Эн халлаантан келэргин итэҕэйэбин. Эн келэргэр белем буолуохпун баҕарабын. Мэлийпэлиэҕиҥ улуу халлааннааҕы аҕабыт. Уруй айхал боллун эн улуу тапталгар, улуу сиэртибэҕэр. Бу тиэмэни истибит хас биирдии киһиэхэ сибэтии тыыңҥын өлгөмнүк кутаргар көрдөһөбүт. Уҥа лиибититтэн сиэтэҥҥин биһигини барамма толоххо тириэрт. Иисус Христос туһугар көрдөһөбүт. Аминь. Күндүс тээччилэр. Бу темаға ытыылаах буоллаххытына WhatsApp, Viber, Telegram нөҥүө агыс 914 200 0 агыс 715 нөмеринен сибээске тахсыаххытын сөп. Катылыыбын. Агыс 914 200 0 агыс 715. Итиенне үгүс тойдуга биһиреммит тархаммыт путь ка Христу ден киниге сахалы тылбааһын Христоска дердер солу бэлэхылыаххыт.